Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinagan as Cyrus. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ay ayatek ni Mia kat iso ti babae anang ibukbukak itinapudno a panagayat ko. Ngem dimteng ti tiyempo anariknak anapukawen ti panagayat ko ken kuana. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Cyrus. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Amom ka di? Nakaragrag sakak ina, Cyrus. Tapay. Siyempre, umadaning ti graduation tayo. Nakaragrag sakak, gaputa agradwar tamatan. Kasta akmat, nakaragrag sakak, gaputa agiddan ta nga agradwar. Kat agiddan tanto manen, nga agbirok iti panggidanta. Wala. Kalpasan na, agkalay sa tumutan. Ha? Sika talaga. Puno mat. Dahil tati arapaap ko, sipod pay. Di maikalay saka. Agyaman ak unay, Cyrus. Gapot na saan lata nagbaliw ti panagayat mo kanyak. Nga uray na bayagtan nga agayan ayat. Saan to apulos, Mia? Congratulations, Cyrus, anak ko. Kan kastamatan kan ka, Mia balasang ko. Agyaman ak unay, nanang. Thank you, auntie. Maragsakan ak unay para kada kayo adwa. Agyaman ak manan, nanay. Picture tayo man. Saan ko anadanon da ito eh? No saan aga po kada kayo? Awan anyaman ha, anak ko. Obligasyon ko kas ina apagadalan ka. Kat pagyaman ako unay, gaputa inggaad mo ti panagadal mo. Congratulations, pari Cyrus. Mia. Thank you, Marco. Agyaman kami, pare. Kaya congrats mat kada kayo kan Melissa. Agyaman kami, pare. Mako na kada ito, yan ti kararagsakan nga aldaw para kada tayo. Finally, nalpasan ti amin arigat tayo. Kasi estudyante. Wan nga rod, friend. Kamaudyanan na, makainan natay matan. Ita, ta nakagraduar kan ading ko. Anya ti plano? Mangsapulak iti pagtrabawak, manong. Ha? Dahil tati nagsaritaan mi kan Mia. Manggad kami pailaeng. Tapno addan to aramatan mi, inton ag-board exam kami. Ay, nasaya at no kasta. Ay, tulungan atabagin. Di kamat matulungan. Gaputa dapay gas-gastusak. Ayos laeng. Maawatak. Kan may sa, dakal tinaitulong yung kanyak. Idi agad dadalak pailaeng. Ay, agyaman nakading ko. Gapo, tama nakaawat ka. At the good news ko kan ka, Cyrus. Anya day ta? Ibagamon. Naawat ak naminan iti trabaho. Kasta? Congrats, ah. Thank you. Ay na, makatrabaho ak matlaangan. Ayun gayam, kumusta mo tinggi trabaho ang nag-applyam? Ay, awan pa nga ron awag ti HR da. Isulangan ti urayak. Di ka madanagan. Umawag to day jay. Ay, naimbag kayo pare. At tatagos na biro kanyo at trabaho yo. Un nga ron pare. Naimbag lakit din ah. Kalpasan ti sumagmamanong aldaw ang naawat ni Mia iti trabaho. Naawat akmatan iti nagaplayak. Da kami ka ni Melissa. Awan pa'y trabaho mi. Di kay mapukawan iti namnama pare. Addan tulat ta. Kasta akmat, hindi ka apply ko pa'y laeng. Ngam kalpasan ti manong aldaw. Naawat akmat laeng. Sapay la ko mga ruta kasta pare. Un pare. Anus laeng. Hello, Mia. Hello, Cyrus. Itayang pingaguro-uray kan ka. Saan nakadiasok ko na nila? Pasensya ka na.
Saan ka masukon ita? Ano samlaan ti ag-commute? Anya, saan ka gayong ama ka umay? Imbagam kumaa itaypay, tapno sa anak anagururay. Unay kamagkan, Cyrus. Nasip nga tanakon nga po iti panangururay ko kankan. Ala, Houston. Agawit kan. Bye. Nangig ko ti panagsarita yu itay iti kayan ayat mo iti cellphone. Apay kasi mo ti panakisaritam ka ni Mia. Ha? Apay, ada ka di parikot yo. Kwa, awan parikot mi. Iso na lang ta... Tanya? Panagriknak namin. Tas saan ko nga interesado kan kwa na. Ha? Diyak mo. Kinapudlo na. Dahil tati marikriknak. Panagriknak pa yan. Kat napukawan ti panagayat ko kan kwa na. Anya? Hoy! Amum ka di dagitang ibagbagam, Cyrus? Sa anak nga gang angawa. Pudno ti marikriknak. Diyak mo no apay akastoy. Ay, ti ko namkit ni. Ang mga no da sa bali at chicks mo. Iso akas na ti bagbagam. Anya ka mo ten? Nakasingsingpot di kaayan-ayat mo. Kasta ki din tiraramidam. Awan sa bali a babae iti biyag ko. Ni Mia lang ti inayat kan impatag ko iti kasta unay. Ngamdiak mo no apay akastoy ti marikriknak. Awanan panagayat ko kan kwa na. Anya ti ko nan, pare? Napukawan ti panagayat mo kini Mia? Ay sus, apay ngay? Un pare. Day tatipon mo. Panagkunak, awan mo ti parikot iti relasyon nyo, saan ka di? Ha? Nasingpat mat ni Mia. Kan may sa innem atawenan nga agayan ayat kayo. Sa ita, kastakid din ti ibagam. Awan maaramidak, pare. Napukawan ti panagayat ko kan kwa na. Diyak kayat asaktan tirik nana. Ngam, talaga aday tati marikriknak. Saan akong nga interesado, iti anyaman ang maipapan kan kwa na. Ay, diyak amukin ka, pare. Ngim ti may balakad ko. Kasaritam anay imbag ti kaayan ayat mo. Saan akasta? Abas talatan liklikam. Apay ngay may kadito'y balay. Imayak, gaputa pulos mat adi mo sungbatan dagiti awag ken text ko kan ka. Pasensya ka kuman. Awan ngamin ganas ko amang basa kadagiti text mo. Ken man sungbat kadagiti awag mo. Anya? Mia. Pakawan na kuma. Ngam na po kawan ti panagayat ko kan ka. Anya ka din day tangay bagbagam, Cyrus. Kalpasan ti manu atawan. Kastoy ti bagam kanyak. Anya ka di ti parikot mo. Ibagam kumatag no ammo. Awan parikot ko. Diyak mo. Basta narik naklaktan, nga awanan panagayat ko kan ka. Apay. Adda ka din sa bali a babae iti biyag mo. Iso akin lang at latan ti panagbaliw mo kanya. Kasta ka di. Saan? Awan sa bali a babae iti biyag ko. Patyan ako ma. Anya nga ron ti makagapo. Diyak mo. Basta na po kawan ti panagayat ko kan ka, Mia. Sapay la ko ma, tanalawag kan kadayta. Kan sapay la ko ma, tamaawatam. Pare, may ni Mia ije balay di kalman. Kas tao na aliday na. Ha? Apag isumat nga may ni Melissa. Iso nga ije na nagsarita. Kasta ka di. Pare, talaga ka di ngawan ti panggap mo amang urnos ti amin kada kayo? Mabalin ka di pare. Sana day tati pagsaritaan ta. Makaumang aminan. Imbagak maten. Napukawan ti panagayat ko kankwana. Napukawan. Kan may isa. Nagsarita kami. Naibagakon kankwana ti amin. Adda kankwana. No saan amaklon. Basta siyak. Awanan ti panagayat ko kankwana. Iswa gusto ko man pare. Saan tan apagsaritaan dayta? Tama ka uma.
Apaya kasta tila nga manakaw. Addan sakit ti parikot mo. Ibagam no anyaman ti parikot mo. Adda ka di parikot mo, ije pagtrab-trabahwam. Unaw. Pampanunutan ni Mia, nanang. Anya, taapay ni Mia. Diyak mo. Diyak maawatan ti marikriknak. Nasaktanak. Idi na amuak. Nga addan sa bali alalaki itibiyak na. Anya ka din dayta nga ibagbagam. Kunak man no napukawan ti panagayat mo kankwana. Nagbidutak nanang. Naamiris kong tlaeng. Ngay ayat at pailaang ni Mia aging gaita. Anya, ay, di ka maawatan anak ko. Idi imbagam asaan mon ngay ayatan. Kasta unay apakpakaasinakan ka. Tapno laang agtalinaad tinasaya at alindang inyo. Nga manyat inaramid mo. Di mo pinanunot dagiti agkakasakit asao nga insawang mo kankwana. Sa ita, kastakit din tibagam. Patjek nanan. Nga aging gaita, katay ayat nagpailaang ni Mia. Naskan ang makasaritak iti kabiitan a panawan. Jak lakid di itulog, nga isukat nak iti dayjay alalaki. Nasaya tayo may kadito'y balay, pare. Domingo ita, awan marami di balay, isungay mayak. Katwa na. At least dito'y, tapresko ti angin dito'y kubo. Nagmayat nagtambay dito'y, nukasto'y anabara ti panawan. Uwan nga rod pare, saan nakaslay di balay, nagbara. Awan gayam, ang mga nalipatam. Kasangay ko inton Merkules, may kang umaya. Ni, uwan gaya man niya. Nalipatak maten. Ado siguro ti pampanunutam Isung auray kasangay ko kat malipatam maten. Wenno, ni Mia ti pampanunutam. Di kagdanag, umay day jay. Inawis ko ni Mia nga umay inton kasangay ko. Iso nga umay ka nga umay. Nagninamatan da ito'y arak ngayong pasangom, pare. Buwan pare, saan na bale? Sagpaminsan laeng may. Sa bagay. Hi, Cyrus. Oh. Mia. Kumusta? Manumatan ang bulan asaan ta nagkita, kan nagkinumusta. Mabidla nga. Inakitaan na kitidad no mabisitak. Agsarsarita kayo lang dito eh. Okay, Marco. Kumusta ka ten, Mia? At nadaping mintas ka. Si kakit di, Mat. Saan, Mat? Sakto lang. Kasta talaga. The more it hurts, the more we shine. Saan na mabalin abaybay antibagi kapulaang iti break up. Mia. Mala, uminom kayo. Agur-uray da Melissa kindagiti gagayam mi. Adamot pagsasangwan mi ije unag. Enjoy! Kaya't ko akasarita ni Mia. Ngam, inunaan naktibain, pare. Anya, kamatin pare. Apay ko mga agbain ka. Ket kaayan ayat mo ni Mia. Uwan pare. Hanggang, Jack mo, nuaging gaita. Ket siyak pailaan ti ayatan na. Nang runa. Ket adan sa bali alalaki nga agdataton kankwana. Dayta, jay bagbagakan kay di. Apanunutam ana imbag no anya ti aramidem. Nupod no nga awanan ti panagayat mo kankwana. Imbagam idi nga awanan. Sa ita, pagbabawyan matlaang. Ala, gundawayam kitdi, ta nagkita kayo manen. Saan ko mga umay ni Mia, ngam pinilit ni Melissa. Iso ano adda kayat mo nga ibagakan kwa na? Ibagamon! Agawid ka din, Mia. Uwan, agawid akmatan. Adda ngamin napatag-apag nakinton bigat. Iso asaan ang mabalin nga agpuyatak itikas na unay. Kasta ka di. Itulog ka lang yan. Rabi iuna yan. Kat narigat ti agura iti pagluganan, iti kastoy nga oras. Agyaman naklaangan, Cyrus. Adda ngamin ni Ryan. Dajay, lugan na dajay. Imbagak ngamin asukunan nak iso nga imay. Anya, iso ka diti nang isukatam kanyak.
Anya ka din dahit ang ibagbagam, Cyrus? Awan panawin ko apagsaritaan dagita abanan. O sige, nakon, kat agan-anad ka mat iti panagawid mo. Apingin may ka dito'y balay. Anya pila ang tinaskan nga ibagam kanya. Kayat ka kasarita. Tunggal mapanak iti pagtrab-trabahuam. Kanayon akadwam day di araya. Isungawan gundaway ko, makisarita kan ka. Anya? Pakawanan na ko, ma. Mia. Kadag iti nagpasulakan ka. Naamiris ko ita. Napatag ka kanya. Ay ayatan ka, Mia. Nuan yaman dagiti imparparik na kidigan ka. Libatan ko man. Kunak idi, no napukaw ti panagayat ko kan ka. Ngam nagbidutak. Anya? Wow, Cyrus. Mangmangag mo ka di day tayo bagbagam. No amumla ko man no kasano kasakit timparik nam idi kanya. Idi imbagam anapukawan ti panagayat mo kanya. Inaramid ko ti amin. Gaputa masayangan ak iti manuatawan a relasyon ta. Ngamsi ka. Anyat inaramid mo. Mia. Sayt, no agsao ka. Kaslaawan ken kadagijay nga inararamid mo. Tapno amon. Manuabulan tinapalabas sakbay anak ka move on kan ka. Nagrigat tiyag move on, Cyrus. Para kanya. Isunti kalidayan apasamak itibiyag ko. Mia. Pakawanan na ko, ma. What? Napakawan kan, hindi pa ilangan. Ngam no iti panag ko na. Kat ikan kapay iti may kaduagon daway. Siyak ti pakawanan. Gaputa saan kon ang maitagkan ka na ita. Napukawan ti panagayat ko kan ka, Cyrus. Awan na aramidak iti dayda agundaway, Mr. Lonely, nagsakit. Kanjak maaklon at ibabae nga ay ayatek, kat adamaten sa bali nga ay ayaten na. Nagbidutak iti nariknak, apanagkunak kat napukawan ti panagayat ko kankwana. Ngem naladawan ti amin, idi maamiris ko nga isugayam ti pudno nga ay ayatek. Daytoy man ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Cyrus. Cyrus, pagayam ko agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Leksyon para ken kadayta. Ken kadagiti daduma dita. Asaan arumbang agdarasudos tayo, iti desisyon tayo. Tapno awan ti pagbabawyan, iti udina. Bueno papagayam, inkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinaga na Cyrus, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Don Abel Aran, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay naimbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagayam akayat nati agpailinga di tinagan alara, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunanan, Dear Mr. Lonely. Nagtaodak iti broken family. Gapo iti dayta, nakaaramidak iti kamali a desisyon. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lara. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Pasensyakan anak, awan maitad ko akwarta. Amom matababasit pa lang dagiti kakabsat mo. Imbagkan ka, tadakkel kan. No talaga kayat mo ti makaadal, urayag sardang ka pa lang iti makatawan. Agtrabaho ka, tagurnong ka.
Tapno adda pang ituloy mo iti panagadal mo. Diyak namin kaya ti sumardang na mabalin, Papa. May salaangan atawan, agraduara kon. Amang ano sumadutak to namang ituloy iti panagadal ko. Pasensya ka talaga, nanak. Gamawan maitid ko ken ka akwarta. Agkurkura nga talaga ti masapsapulak. Nagpaay kada kami. Iso makamu ka pa ilang mga remedyo. Sige nga rod, Papa. Agyaman naklaangan. Kat pasensya kayon, no nakaisturbo ak. Ti inam. Awan ka di maitid na ken ka. Awan ka no, Papa. Nam kanayon mat nga agin inom. No dumawat ak iti kwarta. Agungot mat. Dumawat ak kano kada kayo. Awan lata tinagbaliwan ti inam. Iso ko matimang tulong ken ka. Tawan mat sa bali a paggastusan na. Diyak mo tamo no apay akas day ni Mama. Barang ano makapagpanunot tumot laang, Papa. Kasano dayta no saan ka makabayan? Saan ka laki di maka-exam? Ag problema ak nga rod, friend. Anya nga tatiaramido. Maaburido akon. Diyak kaya tagsardang. May salaangan atawan, malpasak ton. Ada iba kakan ka amabalin mo nga asitgan. Amo ni Jeff a boyfriend ko. Ada kan ka ano kayat mo no saan? Ada engineering amo ni Jeff. Agdamdamag ka no iti estudyante nga agkasapulan iti kwarta. Amo mo't siguro manyati kayat na. Sige. Bayam ta panunuta ka nga imbag. Sige, iba ka ni Jeff. Idagaw kan ka ti number ni Jeff. Sikan ti makaamo ang mga wakan ko na. No kaano, anak kasagana ka. Sige. Agyaman ak, Vanji. Adeta, agririn ti cellphone ni Jeff. Hello? Hello, Jeff? Nilara daytoy. Gayam ni Vanji. Oh, kumusta? Nakapagpanunot ka? When, Jeff? Kayat ko amam-amo ti bagbagam. Sige, yamamukan ka inton bigat. Sikat ti mangibaga. No sa dino ti kayat mo pagkikitaan tayo. O sige, i-text ko kan kainton bigat. Tangay na yamamo kayo matan iti tunggal maysa. Tanawan kayon. Tapno makapagsarita kayo. Sige, Jeff. Agyaman akmanan. Okay. Nakapanawon ni Jeff. Nalawag kadimot lang kan ka. Ti kayat ko ang mapasamak. Uwan, sir. Naibagamot ka ni Jeff. Nasaya at nung nalawag matlakan ka ti amin. Itad ko numano ti kasapulan. Basta sumurot ka lakid di kanyak. Saan ka madanagan? Tung palag no anyat imbagak. Itad ko amin nakasapulan. Agyaman ak, sir. Kahit agkita tangarun intun rabi eh. 6 o'clock. Okay, sir. Umanay ka din dahit akwarta? Sobra-sobra dahito yan, sir. Makabayad ako ni iti tuition ko. Ada pa'y sobra na. Tatno da pang allowance mo. Kahit awagan kan tumanan. Uwan, sir. Umawag kayo laan. Nasayap nga ron nakasta. Alas 12 ni itirabi. Iso nga itulod ka matan. Tamok nga adda pa'y klase mitong bigat. Katuray siya ka. At damat trabaho ka. Sige, sir. Kat agyaman akmanan. No kasta? Akita kayo manin ka ni Billy? Wan, imawag mat. Di makipagkita akmanan. Kat, kumusta ngay? Nasingpot ka di? Wan, nasingpat. Kan saan ko na problema ti kwarta kas idi. Siyak pa'y kat din ati agatang iti kasapulan mi kan ni Mama. Imbag ano saan nga agdamag ti inam no pangalalaam iti kwarta. Awan mo't bibiyang na kanya. Uray maladawak nga agawin. Di na pa'y damagan no naggapwak. Kasano kat aramid naman. Agawid mo't no kay kayat na. Dayta ka di ti rason? No apay ang nagsinada iti amang? Siguro. Basta, kanayon damot lang nga agapa idi. Kanayon dang agsumbat. Aging gaan nagsinadan. Narabyan ka manan na si Mangpat. Naggapgapwang. Itamang pa damagan nyo tinagapwak, Mama.
Kaano pa'y nga adan pakibyangan nyo iti mapaspasama kanya? Pasensya kan anak no kastuyak nga inam. Ngamit ha, nakaamiris ako. Pasensya kan tanabaybayan ka. Imbaglakit din ta na ikarigatang maintuloy ti panagadal mo. Ita, dandani ka nagturpos. Maragsakan nakparakan ka anak ko. Kat pakawanan na kuma, no saan ka natulungan. Nasaya at matukunayo anak kaamiris kayo. Kaya't ka di asawan dayta, asaan kayo nga agbardak? Juan, bumakatak mo tal. Kat adun ti marikrik nak iti bagi. Nasaya at nga rod no kasta mama. Ala, agin na nata yun. Kaya't kunti maturog, masapa pa iti klase, inton bigat. Umadani gaya man ti graduation ni. Kamaudyanan na, makagraduara kon. Kat, sa anak ko makagradwara, no saan agapukan ka. Agyamanak manan kadagiti ado at tulong mo kanya. Awanan yaman na. Kat maragsakan ak, tamakagradwar kan. Congratulations in advance. Katsapay ko tanasaya ato ti pagtungpalam iti masakbayan. Amang ano kaya't mo nga atendaran to ti graduation ko? Kaano ti graduation mo? Inton pet sa 22 iti day ti abulan. Sige. Kita no sa anak a busy. Ang amno busy ka, pasensyakan. Sa anak a makaumay. Saan nga imatendar ni Billy iti graduation ko? Manon abulan asan ang nag-text kanya. Nairana mo takas to iti sitwasyon ko. May katalon a pregnancy test ko dayto eh. Kat talaga a positive. Anya ka din dayto eh. No kaano ang nakagraduarak, isumat ti panagsikog ko. Anya nga to ti rumbang nga aramidak. Ay, gayam. Biro kak ti Facebook account ni Billy. Ito lang ang malagip ko akitaan manipod na amok. Kasano, kat kwarta na matlang amin tinapatid kanya kidi. Billy. Ha? Dahil ti Facebook account na. Ha? Pamilyadon. Ibagak na tapay kan kuan at sitwasyon ko. Amang ano ibaga na laang nga awan pagrubangan na. Tabi na ibayadan na klaang. Saan? Diya akong awagan. Mariribukan na una yan, mama. Kasano da ito yan? Masikugak. Ngam adda pamilya ti nakasikog kanya. Unay kamatan anak ko. Di mula sinaysaya at ang tinagpili iti lalaki. Nakaadal ka pa'y mat amak na. Anya ngay ita, agsikog ka abalasang. Planok ti agaramid iti saan anasaya at mama. Diyak kayat ti maibabain. Diyak kayat ti aganak abalasang. Sa anak pa'y anak kasagana. Kaya't ko pa'y ti agbirok nga umunay ti trabaho. Saan anak? Dayta ti di mo aramidan. Saan ko nga inaramid kan kaidi dayta? Adda akmat dito'y nga inam. Agtinulong ta, aging ga maipasngay mo dayta. Kat inton makapagpasngay ka, syakto ti mangaywan, kat agbiro ka iti trabaho. Agyaman ak mama, tada kayo amang tulong kanyak. Diyak amo ti aramidat no awan kayo. Agkararag ka lang anak ko. Amok adin na tabaybayan ti Diyos. Adda di tadaytan, iso asang mo nga ron. Ay na, nagwapo to'y anak mo, Lara. Nagrigat gayam ti agpasngay, mama. Kasta akmat, idimpas ngay ka anak ko. Kat manipod impas ngay ka, sa anak kon ang nagsikupay. Anya nga tati agururay ang masakbayan ti anak ko.
Awan mo't amana. Kasano no intong dumakkel kat birukan na ti amana. Anya nga ti ibagak, mama. Panagkunak, masapon nga ipakaamumat lang iti amana. Amuna ka di anagsikog ka. Panagkunak at karbangan namat amaamuan nga daputot na kan ka. Ama nga no saan naabigbigan, mama? No saan naabigbigan? Bayam lang. Ti importante, maamuan na nga daputot na. Kat addakan ko na, nubigbigan na wan no saan. Kumusta ka, Lara? Maragsa ka na, ang makakita manan ka. Pasensya ka no na istorbo ka. Ngam, napatag namin ti ibagakan ka. Okay laeng. Ibaga mo na, noon niya't ibagan. Mabalin ka di adamagak pa'y nga umuna. No apay asaan kan nga imawawag. Manipod idi na udi ang nagkita ta. Ikikang ka iti gundaway mong agpili, noon niya't ikayat mo. Siyempre, naggraduar kan. Makabirok ka iti trabaho ma. Kat saan mo to akasapulan ti kwartak. Kat amok, saan naktumot na nakasapulan. Ngam na si kati mangawag kanya ka. Kat ibaga makayat nakamakita. Agpakita kan ka. Manipod idi saan kan ang nagpakita kanya. Saan akmatan ang nagbinulan. Nagsikugak. Kat ita, kayat ko amaamuam. Nga adda putot mo kanya. Anya? Nay, apay nga italaan nga ibagam dayta. Nagbuto na namin. Gaputa nakita ti Facebook account mo. Kat pamilyado kan atao. Uray pamilyado ak. Sustento ak ti anak ta. Pasensya kan, no saan ko nga imbagakan ka. No kayat mo, mabalin mo mat apa DNA test. Tapno maamwam no talaga aputot mo. Uray saanin. Saanan nakasapulan dayta. Mamati ak iti ibagbagam. Kahit mamati ak aputot ko. Kaya mabalin ka di. Ngayam amok ka dagiti dadakal ko. Gaputa apo damat. Uwan, apay kit din asaan. Saan ka ang makabisita ko, Nam? Uwan, nag-positive iti COVID di asawa. Kahit agan-anmat kayo kuma. Saan kayo pailangan nga rumrumwan na talaga delikado? Sige nga, Rod. Uray da kayo, mat. Agan-anad kayo. Naka-isolate ka. Kan uray dagiti duwang anak mi. Talaga narigat ti kastoy. Ano saan ti agmay-may sa kan saan nga kikingita. Iswa pasensya ka na. Nujak matungpal ti karig. Apasyarag ni baby. Okay lang. Tinapatag kat saan kayo nga ag-positive. Kan agimbag kumamutan ti asawam. Sige, kastapay. Urayim tumanan ti hawag ko. Sige nga, Rod. Bye. Manon abulan asan nga imawawag ni Billy mga. Anya nga tang ti mapaspasama kadakwada. Kuna na ngamin nga urayak lata ti awag na. Ngam saan matan nga imawawag. Diyos ko, anya nga min daytoy asakit. Nakabutbutang. Iswarod, mama. Maapektaran mo't aminan. Agkararag tayo latta iti apo. Isulaang ti makaisalakan kada tayo anak ko. Wan, mama. Madanagan ak namin. Ang mga no nag-positive mat ni Billy. Kaya't ko launay nga awagan. Ngam imbilin namat ngamin nga urayak ti awag na. Ay kat urayam latta, anak ko. Kumusta kayon? Apay nga italaan nga imawag ka. Madanagan ak pa yan. Kunak no nag-positive ka matan. Wah, Lara. Natayin ka asawag.
Anya? Makipaglading ita, Billy? Yaman na, Clara. Ganda kayo. Kumusta kayo, matita? Okay kami laang. Di na kami pakadanagan. Asikasumpay laang ti pamilyam dita. Uwan, yung pag-amuglaan kang katinapasamag. Isu ang mabayagan siguro ang makapasyarak manan dita. Basta urayam ti panagsublik dita. Wan, Billy. Urayak ti iyo umay mo manan. Sige nga ron. Bye. Aklunak ang nagbasulak, Mr. Lonely. Nagkamaliak, kat sapay lakuma, tasaandak at tuladan, iti daytoy ang naaramidak. Sapay lakuma, taagpaay, daytoy apakasaritaak, apagadalan, dagiti dumdumngeg. To'y pagayam mo, Lara. Lara, pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Ala, agpaay nga adal ken kadaytoy ang napasamak ken ka, ken agpaay matlaeng nga adal kadagiti dumdumngeg. Ano dumteng ti tiyempo a magipit tayo, pilyen tay latta ti umno awagas, tapno awan ti pagbabawyan iti udina. Ala, Lara, aywanam ti anak mo, ket padakkelam iti nasayaat asursuro. Bueno, papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ti pagayam ang nagpailinga di tinagan a Lara, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkanbiag kita kat naggapo. Iti pagayam ang nagpailinged itinagan ang Marshall, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May sa akadagiti ibagbagada nga under di saya a mister. Ngam pa nagkunak kat saan? Jaklaeng kaya ti apa, gapot ay ayatek ti asawa. Ngam itilikudan ti kinasingpat ko, na aramid nakpailaeng alinoko ti asawa. Bueno, papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Marshall. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Lakay, sikat ti aglaba ita, adda meeting ije pagadalan ni Nelly, mapanak makimiting. No kayat mo mat, sikat ti mapan makimiting, tasyak ti aglaba. Ay, sikalatan ti makimiting, bakit? Amumat sa anak a makimit-meeting. Ang mga nudyak mo't lamaawatan ti pagmimitingan mi. Ala, sikalat nga roden ti aglaba. Saya atam ti aglaba ah. Wen kadi... Ang mga numaladawak ang makasangpat, agluto kan tulatan ah. Di mo iyuray kanyak ti panagluto, ta ang mga numaladawa. Wen bakit? Di ka madanagan. Ne. Si kamanan ti aglablaba, pare. Napanan ni kumaray. At meeting na iti pagadalan dag iti anak mi. Sus, sapay umay ka kumaawisan. Ha? Agparti iti baboy ni nanay saying. Ket kunana, adagasan ka. Isupay kumakit, diya itid na akar ni atang danti agpartay. Sayang agpaiso ah. Nairanamot nga danapanan ni bakit. Panawa mong talablabaam, taituloy nanto no sumangpet. Ay sus, sigurado nga agar malait man tingiwat nan. Aging gatrabi eh. Sa balin tumanen asilid, ti pagturugan na. Ipalubos mong tumot nga main, akas tati aramiden na kan ka. Baybayak laeng, tapnawan ti apa. Kastoy langan pare. Numalpas kang aglaba, sumarunukan to. Idardaras mulat tante aglaba. Agluto akpay pare. Marabyan to ni bakit kong agawid. Agunget to dayjay no awan masangputan na analuto.
Ay, talaga abili bakmat kan ka, pare. Anong, kita ama, tapnusan asubsobrahan ni bakit mo. Isukat nga ibagbagada nga under di saya ka. Takas tati aramidan ni bakit mo. Bayam latan nga ibagada ti kayat da. Awan mo siguro ti dakas iti araramida. Jack lang amin kayat nga agapa kami kini bakit ko. Napanan ni nanang mo, Nelly. Sika mo tinagluto. Mapan ka no agpadalos iti kuko na, tatang. Ada ka no darayan na nga agpabunyag ington bigat. Kasta ka di. Sino nga nga tati agpabunyag? Anak sa ka no ti am-am mo na. Sino nga ta? Kasla na ibaga na abalo day jay nga am-am mo na. Kasta ka di. O sige, nung nakaluto kan, agidasar kan, tamabisina kaon. Nabanugak anapan nagarado. Ay, mabit day to yan, tatang. Oray, saan tayo nga roden nga orayan ni nanang? Nukunayo ang mabising kayon. Mangantay tulatan. Tatang, kitaan nyo day to impose ni nanang. Kasla nakadagdagat day ditong galmay sa ditikadwana. Takman? Ngagpaiso. Kaslamat na bayagdan nga agam amo iti day taabalo. Tatang, da kayo ngay. Saan na kayo nga inimbitaran? Saan na kayo kading am mo, dayi abalo? Amam mo nak, ngam di nak makasarsarita, tas anak matarumrumwar. Kat ni nanang, kanayon na nga ro da makasasao. Apay akas lang close da. Bayam. Damagak intong sumangpat ni nanang mo. Kaslamat na deket kayo launay iti dayjay abalo. Kat, ugali na Ta isulakit nga rod ti kadkadwak no kasi mapanak makimiting. Siyempre, agis istorya kami. Una, ngam nalas akitain. Kanya nga iti ibagadag iti makakita iti impost mo. Ay naawan ti mading aramidan mi iti impost ko. Anya nga'y kumati ibaga ti makakita. Mga no ibagada abay-bayaan ka, iti kayat mo nga aramidan. Ibagadan tumanan nga anderak. Ay na umapal ang dagita amang ibagbagay ti kasna. Ala, gusto man lang. Maturog ta nga roden. Ay na anak ko, panagko na, kasaumon ti asawam. Adda nakaibaga kanyak nga da relasyon dakin ni Tunyo Abalaw. Ay, mangibabaing. Kinasarita kong ti asawak nanang. Nung kunanang awan ti madingar aramiden da. Ulbod ti asawam. Adda ladawan nga insenda kanya. Siya kanaw ti mangipakitakan ka. Tamaasyandakan ka nga anandaran ti asawam. Ita, lip-liputan na kapay. Kita amday to aladawan. Oh. Agin inarakop ken agin inagakda. Ti awanan pa ina babae. Nakasingsing petaken ko na. Tungpalag amin akayat na. Ngimday talayang ti isubad na kanyak. Kalma ka ko malaang anak ko. Amangan numakaaramid ka iti pagbabawyam iti utinan. Ay, anya nga iti planong ita. Papanawa kong dito'y balay. Basta agtanang kalaang anak ko. Agpanunot ka iti nasayaan. Daytay saan mo apakaisagmakan. Agyaman ak nanang. Kat didak pakadanagan. Jak agaramid iti may kaniwas. Mapan kakadimanin iti ayam ti lalaki. Nagsaritaan tanti may papan iti dayta. Di naktaktakan iti papanak. Alaam aminan akawas mo, tapumanaw kan. Sumurot kan iti lalakim. Total, awan mutla ang serbim nga asawa. Amo kon ti amin. Saan kan ang makapaglipak? Gaputaad na nakaala iti ladawan yu adwa. Sige, tangay amo mon ti amin. Ibaga kon tipod no. Nito nyo itan ti ayayat na. Awan maarangida, taday takat nga rod ti marik na. Iso abay-bayan na kamin. Aklunam kuman ti amin. Saan kan apagan ano? Sadot nga asawa.
Alaamon amin akawas mo, kat pumanaw kan. Itilaksit ti kinasingpet ko kan ka. Lipliputan na gayam. Awanan ka itibain. Sige, pumanaw ak. Ngam, alaak ti anak na. Ngamin, masiguradok ananamnam ay tibiyag ti anak na. No siyak ti sumurutan niya. Siyak ti ama. Iso asyakon ti makaamukin ko na. Kabalak apagadalan ti anak ko. Saan ama balin? Gaputa siyak ti ina. Iso asyak ti sumurutan na. Pues, ti anak mo ti damagam. No kayat na ti sumurot kan ka. Sorry, Nana. Ngam di tuyak balay nga agyan. Sana ka sumurot kada kayo. Kasi mat ni tatang. Awan agluto iti kanan na. Ngam anak, siyak ti inam. Iso arumbang laang asyak ti sumurutam. Saan, Nanang? Diyak kayat? Umay kayon tulangan sa rungkaran iti kunkunayo apapanan nyo. Pasensya kayon. Sapay ko mata maawatan da. Oh, nalawag mat siguro ti imbaga ti anak mo. Ala, irubat mon amin agargarag mo kat pumanaw kan. Jakon kayat amakita ti panagrupropam. Itagay mo, pare. Maragsakan kami ang makakadwakan ka. No kasto, ingat nagpaparti ti baboy. Tagay. Wen pare, tapi napanaw kon ti balangkantis nga asawak. Ti awanan bay na babay? Anya pa lang ti sapulan na kanyak? Pare. Anya matidamag mo, maipapankan kwa na itidilnan nito nyo. Awan bibiyang kun kan kwa na. Ngam kunamat ni Nelly. Asarungkaran na ti inana. Apaman nga bakasyon da ito eh. Isunto ti pagdamagak, no kumustan ti inana. Manumot na abulan, sipod pimanaw ti asawam. Awan kadimat planom ang mga asawa manay. No adda dumteng. Masayat ah. Hanggang no awan. Bayamon. Saan ako nagsapol? Ubing ka pa pare. No kayat mo? Adda iyam amokan ka. Ti katulong ni Nana Lydia. Aywan, napintas na jay. Balasang dayjay. At damot tan edad na. Imbag dayjay ata nagagat. Kahit maasikaso na ka. Isungar mo mon. Ay, wala pa. Didak man sugsuga na kasta. Ang bayan nyo. Panunutak pa'y nga umuna. Kumusta nga iti pa ng bisitam kininanang mo, anak ko? Diyak man amo, tatang. Ngam, apay akas jay. Kaslasaan ang naragsak ni nanang ijay. Ngam maragsakan ang nakakita kanya. Inarakop na kiti na kayan irot. Idi kwan, agsangit mo ton. Idi damagak na da problema na. Awan ko na namot. Maragsakan kanula ang tapinasyar ko. Iso ang makasangit. Kasta. Ket. At dayjay asawa na. Awan mo, tatang. Ang mga nagbabawin ang simurot iti dayjay lalaki. Diyak amo, tatang. Ngam, kasla-kasta iti panagawat ko. Ngam no damagak, no kumusta mo ti trato kan kuana ni Uncle Tonyo. Mayat ka numat. Ala. Santa na pagsaritaan ti inam. At daman gayam damagak kan ka anak. Anya ka di day tatang. Nukas pangarigan, ta mga sawak manen. Kayat mo ka di. Basta laki ti dyan nasingpot, asawaan nyo. Apay, anda ka din nabirukan nyo, tatang? Awan pay, damdamagak laeng. Mala, ang kagluton. At dakar ni tibaboy nga insangpet ko. Tangdan ko anak iparte. Kumusta kayon kininili, anak ko? Nasayat kami mat iti apo ko yun, nanang. Nakapasar kayo, mat. Adda ka di bagayo. Adda, anak ko. Imay ni Sandra, balay. Anya mati impagaday dya, balang kantis ka na kayo. Agbababawi iti naramid na. Nauyong kanon ito nyo. Agkabel no kasjay asaan ang makaluto. Wano adda saan na ang maaramid at trabaho iti unag di balay. Pagsasawan na ka no. Gunana. Day ta ti ganabon na.
Siyak idi, pulos ajak kinabil. Ita, nakabirok lakit nga rod iti mangkabil kan kuana. At dapay imbagan. Anya day tananang. Nukas pangarigan tagsublikan. Awatom kadipay. Anya, naibaga na day ta? Wan anak ko. Anya ti desisyon mo. Kayat mo kadipay di asawa mo. Talaga saan ka makaturog ah. Malaglagip ko timbaga ni nanang. Pagsubliak na ta ni Sandra no kas pangarigan. Ti babae nga inay-ayat ko. Jak pulos kinabil. Ngam na iturod nak aliniputan. Ita, kayat na ti agsublikan niya. Sino nga'y day tagtuk-tuk-tuk arab-rabi? Mabit lang. Marshal, pasensya ka. Sandra. Ngamawan sa bali pagkamangan. Pimanawag tamangan numapatay nak nito nyo. Nabartak ngamin. Dara-dara ti rupam. Ala, umunag ka. Agyaman na. Apay. Anya ti basol mo ken kuana. Takas tati inaramid na ken ka. Liniputam ka di manen. Nagbabartakan na klang. Mararamid ko matamin at trabaho ito nagtibalay. Ngam kabilin naklataman. Una yan, Sandra. Jak pulos inaramid kan katikas ta iti. Ita, nagsadba ka iti lalaki amang kabil ka. Pakawanan na ko, Mamarsyan. Dap-dapak ti babawik iti naramid ko. Daytoy siguro ti karma iti naramid ko kan ka. Pang-aasim ta pakawanan na. Dito'y ako mapay lang agyan. Diyakon kaya ti ang subli ti balay nito nyo. Amangan numapatay na. Pang-aasim. Awan sa bali apapanan. Ala, hindi ka maturugan. Maturog ka iti seled ti anak ta. Agyaman agta pinasangbay na. Pasensya kan. Awan sa bali pagkamanga. Umay kayon ta nakaluto akon. Nelly anak, agtugaw ka dinan. Mangan ka nga umuna, sakbay amapan ka iti pagadalan. Inlutuan ka iti balon mo. Agyaman nak nana. O, Marshal, nakatakder ka maglat na dinan. Agtugaw ka matin tamangan kan, sakbay amapan ka iti talon. May kawak lang. San matarumbang aramidam da ito'y? Pinasangbay ka lang dito'y. Tawan mo't idaduma pagkamangam. Bay anak ko malatan nga aramidat dagitoy. Kas pangsulnit ko iti aduan nagpaspasulak. Ulit-ulitak tagid daw iti pamakawan kada kayo. Aging ga amapakawan dak. Ngam no sa andak amapakawan. Bay andaklat na kumaamakipagnaad kada kayo. Kan ikarit. Pagserbian kayo. Gaputada kayo ti pamilya. Awanan sa bali. Ulitak, pinasangbay da ka. Gaputawan sa bali apapanan. Kat addakan ka, no pumanaw ka, ngem saan da ka apapapanawan. Saan na napimanaw ni Sandra, Mr. Lonely? Kat ininot met anapukaw tigurak ken kuhana. Gaputa impakita na tinalaos apa nagbabawi na. Naasikaso itan nga asawa. Iso amin ang agtrabaho iti balay. Kung kunakpaikit din no maminsan. At damat pagsayaatan tinapasamak, tanagnakam ti asawak. Tuy pagayam mo, Marshal. Marshal, pagayam ko, agyamanak iti daytoy apaksaritaam. At daan ka, iti nabalitukan apa nagpuspuso.
Gaputan na asyan kapailang iti asawam, iti likudan ti inaramid na ken ka. Hanggang ita, kuna managbalbaliwan ti asawam. Ala, sapay la kuma, tagtultuloyan day ta pa nagbalbaliw na, kat saan nan nga uliten, ti inaramid na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Marshall, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos tininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Marta at taga Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kunada, amin asakit nga intay marikna adda pagpatinggaan na. Aggibos dayta asakit tinakam, ket masukatan itiragsak nga awan patinggana. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marta. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Dandanin malpas dagiti requirements ko iti panagabroad ko, Marta. Nasayat iti kasta maka-flight kan. Dakkelin ti utang ta, gapo iti day ta panagabroad mo. Sana bale, tento na da ako ni di abroad. Unain ta abayadan dagiti utang ta. Ket into nagawid at, agkasartan tumeten. Uray simple kumala ang akasal. Saan mat nga importante day ta kat. Tinapatag, agin inayat ta. Ken addan anak ta. Iso ti rumba nga isaganaan ta ti panagadal na. Di ka madanagan. Ipawit kunto amin asweldo, kat sikan ti makam mo. Basta di na ko may suksukat agsingsingpat ka kuma. Ang mga nusikat ti agaramid iti kalukwan ijay. Ang mga nusikat ti saan ang makaibto. Sika kat sikan tulaeng ti ayatag. Awanin sa bali. Tandaan am dayta, Marta. Mama, panawan na ta ka din ni Papa? Wen anak, dandanin malpas ti papers ni Papam iti panagabroad na. Kat sapay na kuma, tagsingsingpot ka. Kun lalaingam iti pagadalan nyo, ha? Sigud mat analaingak. Nangato akan na yung dagiti grades ko. Kan nasingputak mo't. Dayta, ti pagyamyamanak iti Diyos, anak ko. Tapinaraburan nak iti nasingpet, kan nasaririt nga anak. Oray siyak mat mama. Agyaman ak mat kanyigan. Tanaad da anak iti nasingpet mama. Kan nasingpet papa. Kamaudyanan na. Ag-flight ak matlaengan. Iso nga isagana mong timaletak. Agan-anad ka kumakan hayo ni Jaya. Kailiw kanto lakit di. Kanayon kanto nga umawag ha. Wen, di ka madanagan. Kanayon ka nga awagan. Kan pangasim ma, di ka agsangit. Tama nga nuray siya kat agsangit matay. Kasanumat ngamin. No panunutak adwa atawan asan tangag kita. Kaslasan ko akabalan. Kabaalam day tas. Di ka agdanag. Kanayon ka nga awagan. Sa bagay matkiti malang aron. Tayimpaki kung dagiti usar mo. Hello, Jovan. Imawag ka manan lakay. Siyempre, kumustahin kayo iti anak ta? Magiliwak ko na ikan. Nagrigat at talaga ti umatayo.
No makaurnong tanton. Uray sa anak ko nga agsubli dito abroad. Wala kay. Sana bale, nabayad akong dagiti utang ta. Iso ti inon unak abinayadan, babaen ka dagiti impaw-pawit mo. Iso nga agan anos ka kumadita, ha? Wen, agan anosak para katakawin ti anak ta. Kat, kumusta mo ti panagadal ni Elaine? Nasaya at mat. Nangangatulat ta dagiti grado na lakay. Nalaing ti anak ta. Nasaya at nga ron no kasta. Tapno at aagas ti mampannog ko. Sige nagpakada ako. At dapat aramidag. Ikumusta nagtulatan iti anak ta? Wala kay. Sige nga Rod. Kati ka na yun ko nga ibagakan ka, ha? Agan-anad ka dita. Api nga tatatang. Idi, masansan ti awag kanyak ni Jovan. Ita, sagpaminsan laangan. Ken kanayon pa'y ngagdardaras. Ken saan mo tan anagpaw itaabulan. Ay, urayam latanat ko. No umawag, damagam no da problema na. Madandan aga nagtatang. Amangan no adamot tandakas anapasamak iti asawa. Di kag panuno iti sana nasayaan. Agkararag kalatan, asapay lakuma, tanasayaan ti kasasaan ni Joban. Day tamot at talaga ti kanayon kong aramidan tatang. Agda nagaklat na. Uray ni Elaine, makadkadlaw pa yan. May sabulan nga minan, adi na nakasauti amana. Ay makamukalatan na mangilaw-law agi ti anak mo. Ha? Ni Jovan tumawawag. Sungbata ka dagos. Hello, Jovan. Kumusta kan? Apay amano abulan adi ka nagparparik na. Anya tinapasamakan ka? Ada ka di problema? Mabit lang dito ka pa nagsarita ta. Sika kumapay lang ti makamu iti anak ta. Naawa na anak iti trabaho dito No kasta nga Rod, apay adi ka pa'y lagawid. Honey? Ha? Sino day jay ang babae, Jovan? Bye. Hello? Hello? Inadapnan. Anya ti kayang asawan day to Sino day jay ang babae? Adda nga takadenden na ni Jovan? Nasayatan malatiw ka. Simangpet niya amin naggapoy dya brown. Agpada da iti nagaprudan iti asawam. Ay yung kakasaw ta kaya't nakanaw ang makisaukan ka tada ipadamag na. May papan kadikin ni Jovan. Adda ka din sa bali akadenden na ang babae. Nay, kasano nga amom da itangay? Nangag ko tinagsao ang babae itay imawag kanyak tatang. Kat atapak a babae na da itay. Ngam kayat kulat ta ang makasalita ni Ami. Ado ti kayat ko adamagan kan ko ana. Malangaruday na. Ingka iji balay da. Nasayata na kaumay ka, Marta. Kumusta kan? Okay, aklaan. Nakaumaya. Takayat ko ti agdamag may papankin ni Jovan. May papan iti babae akadandan nana? Agpaisugayam ti atap ko. A babae na tinangag ko iti mawagak. Ngam agpaiso ka di anapukawan iti trabaho. Ha? Saan? Iti sigod lat ti pagtrabahuan na. Sa anak ngaming agpadpadlaw kan kwa na tunggal makita. Di nakmadmadlaw. Ngam siya, kanayon ko ida makita iti babae na. Kastagaya. Sige nga ron, Ami. Agpakada akmay. Katagyaman nak iti impormasyon. Mabitlaan. Pau-pau-itan nakakadipay? Nabayagan asaan anak pauit. Iso akasapulak nagtrabaho. Apag iso, agkasapulan ni Dexter iti agripak. Agripak ka kadagiti lako na. Nasingpot day dya batchmate ko iti high school ak. No kayat mo lakit di?
Kuyugan ka, tamapanta iti opisina na. Sige man nga ron. Kitagyaman unay kan ka, Ami. Nagsakit na iti nga inaramid ni Jovan, tatay. Diyak pulos mapakawan iti da ito yung inaramid na. Ay, andag iti karina, siyak tulang tiyatan na. Ulbod na dyan, lalaki. Napaklan nga ulbod. Kasano kay garuday na nagaya man sa balya ka dantin na. Bagata na bayadan yung nagiti utang yaw. Siya kaya nagsardang agpawait. Sumurot akin ni amin ton bigat tatang. At trabaho apang isarkan na kanya. Isungagyan kumapay lang dito ni Elaine. No ada akin di trabaho. Wait, awan problema. Batch, aday apply ko. Gayam ko. Nasingpad. Kat makaamo kayo latan nga agsarita. Marta, isut agbalin a boss mo ni Dexter. Dexter, isumat ni Marta. Makaamo kalatan amang isuro, iti aramidan na. Okay. Kaso iti patakaran mi dito minimum ti sweldo. Sagot ko ti lunch kan merienda yo. Sumrek kayo iti alas 8 ti agsapa. Ket ti dismissal yo alas 5 iti malan. Sige, sir. Mangrugi ako no bigat no mabalin. Nasayad nga ron no kasta. Talagang amin nga kurang iti tauhan. Gusto daytan, Marta. Lunch breakan. Timakder amin na dagiti kakadwan. Si kalangan ti sanpay. Ilupas ko kumaday to'y narugyak nga iripak, sir. Saanen? Umay ka, kaduan na kang lunch. Saan ka di adito'y kami nga ag-lunch, sir? Bay am dagiti kakadwan ditoy. Isuda ti ag-lunch. Ijay tarwar nga ag-lunch. Amang ano ibaga ni Ami abay-bayan ka. Apay ko maabay-bay anak ngay, sir. Kat adamot makan dito'y. Awan mo't lang amin ti kadwa kamangan. Iso kayat ko. Duatan. Ta agistorya taman. Kasta ka di. O sige nga Rod, sir. Kuyugan kayo amangan. Kasta gaham tinapasamakan ka. Wan, sir. Iso ka sa bulak nagtrabaho. Tapno at dausaran mi iti anak ko. Uray sustento ti anak na. Saan namang mangten? Saan siguro, sir? Tinaudian na ibaga na kanya. Makaamuak pa'y laang kano iti anak mi. Tanapukawan iti trabaho. Ngam ko namit ni Ami, asaan kanumat anaawanan iti trabaho. Ay, sinayang natikaskan ka. Pagkunaan mo iti dayta, sir. Panakita kat nagagat ka nasingkat ka. Kang ronante amin, napintas ka. Sukuna kun ti anak ko, tatang. Kitagyaman ak iti ano siyo ang mga iaywan kan ko na, ha? Mawanagyaman na anak. Ay, adadamagag. Apaya ka na yun na ka nga itulod nga iti busmaw. Ay, uray ko nakasaan, tatang. Agpilit matlat na. Agar-aram sa kang ka. Ay, kwa, tatang. Ang na plano, makirelasyon madayin. Agpili ka kumaanalain. Diyak kaya't nga agbabawi kan tumanayan iti kamaudyanan na. Agyamanak iti dayt apatigmaan nyo, tatang. Malagip ko man ni Juban. Talaga ka day asaanan na nagparparik na ka na kayaw nga gina. Saanin, tatang? Linipat na kamin anamin pinsan. Nabayagan nga gararamakan ka, Marta. Kaano nakngaklonan ngay? Bueno, urayam ka di pala sumangpat ti amati anak mo? Saan mat nga iti dayta? Ngam kasladyak kayatan ti agayat. Gapot tadyak kayatan ti masaktan. Nusong batan na ka. Ikalay sa ka, Dagos. Kat si kantumaten ti mangimaton iti business ko. Tada pa'y planok alokatan a barbaro a business. Bayam, panunutak anaimbag dayt asing-asing nga.
Itatanalpasan ti kalaysat ha. Kaya't kung itibalay kung tipagnaadan nyo iti anak mo, di ka madanagan. Ibilang ko kaspudpud no nga anak ni Elaine. Agyaman na iti panagayat mo, Dexter. Sikat intad ti Diyos apana kanya. Uray naglading ita, gapo iti inaramid ni Jovan kanya. Ngumad na kaanangan langon kanya. Di kagdanag. Jak aramidan tinarami ni Jovan kan ka. Gapotaddaken ka ti sapsapulat iti may sa babae. Saan ka materialistic? Kang runaan ti amin, nasingpet, nagagak, kaya napintas ka. Asawa na kun, saanan arumbang abulaan na pailaan. Agpaiso amin timbaga. Nakaumay kayo man dito opisina, tatang. Ada ka di ba kayo? Ay, ada anak. Isungay bayak. Tamukit nga da ka ditaw. Anyat iba kayo, tatang. Simbang pet ni Jovan. Birbirukad na kayaw. Kaya't na kay kano ang makita. Tiawanan bain ang lalaki. Ay. Ada ba'y laro pa ng agparang? Ti kasayatan anak ka. Kasaritam. Ket ibagamon ti pudnaw. Tapnosan na ka ito naririribukain. Sige, tatang. Ibagayo nga agkita kami. Tagtungtong kami. Ngam agpakada akpay iti asawa. At dapay laro pa mga agparang. Kalpasan ti panang baybay ang kada kami. Marta, pakawanin na kuma. Aklo nag-adakal tinagbasula kada kayo. Nasulisugak kat nabaybayan kayo. Apay ang nagpakita ka pala. Anya ti masapon mo. Nalpasan ti kontratak, Marta. Sana kung nagsubli iti abroad. Ken nagsina kami iti babae a kinaden na kejay. Kaya't kung aurnusen ta kumati amin kadata. Nagpuskol matan ti rupang amang ibaga kanyak. Nga urnusen ta ti amin kalpasan a binaybayan na kami. Addan asawak, Jovan. Naragsaka kon itibiyag ko ita. Kat pangaasim, ta saan kan amang riribok. Gaputa saan kamot ari niribok ini. Numay papan iti anak na. Jak ipaidam kan ka. Gaputa si kalakit nga rutyaman na. Marta, ulit agtiagkid daw iti pamakawan kan ka. Jak amo no hapay na aramid ko tikas jay. Agbabawi ak nag-abroad. Gaputan na pukaw kayo mat nga agina. Napakawan kan iti dayjay nga naramid mo, Jovan. Impanaknak mo kanya. Asaan anapod no ti panagayat mo. Kat pagyamanak launay dayta. Taga po iti dayjay nga inaramid mo. Naamamok ni Dexter. Apod no amang ipatpatag kanya. Gaputa inayat kan inkasarnak. Nga uray addan anak ko. Naragsak ti binangon mi a pamilya kini Dexter nga asawak Mr. Lonely. Nasingpet ken nadungo kanyak ni Dexter. Nang runa ket maadaan kaminton iti anak. Daytoy man ti kapadasak. Tuy pagayam mo Marta. Agyaman ak pagayam Marta iti daytoy apakasaritaam. Saan laeng asika tinadadael ti pamilyana. Gapo iti panagabroad ti partner mo. Ado, dagiti kakastoy apaspasamak. Ket nagasat ka, ta nakabirok ka iti lalaki, anangayat ken ka iti napudno. Ket dagiti naasawaan anagabroad, ken agabrod to, agbalin kayo kumaanatibker, tapno saan amarakrak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ng impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Marta at taga Ilocos Norte. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Kan musical scoring, Dante Martinez.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.